Untuk kawan-kawan Kasadonyo kali ini yo kami pai ke keliling Eropa Aze. Ya Kak? Keliling Eropa di mana? Di Harau. Jadi ada wisata baru Kampung Korea. Oke. Oh, Abang Wak, belakang Cirang. Let's go kita pergi. Jadi ini tiket masuk ke Harau. Masuk di Kampung Sarosa kita membayar 5.000 teman. Kampung Sarosa Harau, jadi langsung aja pergi ke Kampung Korea kawan. Kok Bang Bima lah nunggu gironya. Hai Bim, Lin, aman? Alah, di alah, lut. Oke, kuy langsung, bro. Menuju bro. Kita pergi sekarang sama teman-teman SMA ya kawan. Kalau pergi sama doi, cuma ada doinya lagi. Oke, nanti kita akan pergi. Sebelum masuk ke kampung Jepang Korea, kita harap cuci tangan dulu ya teman. Jadi, itu kampung Jepang namanya kan. Nanti Korea ada sebelah sana. Okay, let's go, come on. Jangan lupa subscribe. Same clothes as yesterday, and I'm upset 'cause every day's the same. When you try so hard to stay above the surface, and all the crowds can recognize yourself, and you fight so hard to stay above the surface, and all the crowds. Kalau kampung Korea dan Jepang yang berada di Lembah Harau, jadi teman-teman yang mau kesini silakan langsung aja sini. Tempatnya itu di Kabupaten 50 Kata, Kota Payakumbuh kawan. Oke, mari kita lihat terus. Guys, inilah pemandangan di Harau, tempat wisata Harau. Lorong Find a way to stay above the surface. Surface.
Korea. Tadi ya kampung Jepang dan ikut kampung Korea. Mantap ya, sungguh indah. Mantap bro. Sana tadi kampung Jepang. Jadi mari kita trip-trip di sini kawan-kawan. Korea sama Jepang sekarang berdekatan ya guys. Berdekatan ya. Sama cintaku kamu berdekatan tapi selalu jauh ya. strings. Don't give up now. Don't give up. Find a way to stay above the surface. The surface. Kampung Jepang waktu orang langang. Mantap. Came home late, tried to forget Bang? the mess I made. Besides, Mungkin sampai di sini dulu trip kami di kampung Korea dan Jepang. Kampung Korea Jepang. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, Like and comment. Apa? Like, comment, and subscribe. Penjelajah Minang ya teman-teman. Mantap. Ditunggu trip selanjutnya kami ke kampung kalian. Oke. Dadah guys. Dadah.